A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pengajian berjudul menghormati teman. Kita menghormati bukan saja orang yang lebih tua daripada kita, tapi orang sebaya dengan kita juga harus kita hormati. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu syuraka'i wa may yata'allamu minhu. Salah satu cara memuliakan ilmu adalah menghormati teman belajar dan guru yang mengajar. Wal muta'allaqu mazmumun illa fi talabil ilmi. Berkasih sayang itu perbuatan tercela kecuali dalam rangka mencari ilmu. Fa innahu yanbaghi an yata'allaqa lil ustazi wa syurakaihi liyusfidha minhum. Karena itu murid dianjurkan berkasih mesra dengan guru dan teman-teman sebangku pelajarannya agar dengan mudah mendapat pengetahuan dari mereka. Makanya hormatilah dalam agama, al-adabu fawqal ilmu. Adab itu di atas daripada ilmu. Walaupun kita cukup pandai, cukup alim, kalau ilmu kita tidak ada, berarti keilmuan kita itu tidak berharga di dalam masyarakat. Wallahu a'lam.